Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Ipi baro gini gilong ki khubor bamta kasni. Ki pulit ba patrolling jongka Bajengdoba police station kira yok ban kurup ya kawi kakali bait polsar ars pa arpau sisi rongdum haga por kumba shibaji minmiet haga arpkundai turik unaitung arajar arpsan. Nagathan merong digre kabaladon kajing sngosen bar kajing syathong. Hadin kajing tohkit ka bakhambnya lalap bakani kakali kadai kabla syathong nagathan Dudhnoi halor kani kajing jia la register da ka ejahar ha Dudhnoi police station hapo case number 29 2025 hapo ka kendon an lie not lie ar jong ka bharatiya nyaya sanhita BNS la aiti biang no ya kani kakali syaki pulit jong ka Dudhnoi police station ban penyak shakhmat ikajing tohkit kat kum kaan Kanot Garu Hills District Police ka ay kublay ka jingya lang jong kipat ba bat ka pinti kanaru ba kanang yay tray borba ban pinbet bat khanglat ikikam kayi be an jong ki kalithong kanang ba ka syong suk syong san kanne haga imlang sarang.